Te hyperlock mentah akan ka video ngapan saya pi ki perlock ba pi komen yang ngapo ka channel jonga ba pi keli yang ba pi ong to hikai lem syapang ka YouTube na marngi ki badang sedang ngimpat nang re te oj mentah dah leng bakan ka video ngapan saya pi ki perlock ki badang sedang badle YouTube channel temai te page akan ka video jonga ngan hikai pi mo perlock te perlock haba pila upload video apo ka channel jong pi pilayo san spa la ne charger ngot ki subscriber jong pi bat la hajar kenta kapor baki to ki brukin page la ne 100,000 kenta hoj men shua pi haban kam charger ngot ki subscriber bat 100,000 kenta Henry menta pinon kam tang san spa ki subscriber bat la hajar kenta kapor ba ki bruki page ya ki video jong pi ka channel jong pi te enda pila dep ya kita baro pila yo ya kita baro te pila sedang ban sna no ya saya ka channel ban kamai pisah oj haba pila dep sna ya ka channel jong pi te kita channel jong pi kala biang henrei setang ka wei ba ka YouTube ka claim approve re ya ketu ka jing la ya ketu ka apply jong pi ba pila sna ya ka channel te nak ane ka daw ngan pen saya pi ba ka YouTube kam ju approve re ya ki channel ba don curious content namar ni YouTuber ngi semjing ba namar ba curious content te ka YouTube kam ju ya tu re henry tang ka copyright claim ka YouTube kala ban ya tu kala ban detect ya pi te pila ban itu la ni pila ban tip tang kita gino kita kijaj video gino kita kijaj music la ni background ki ba dei ki copyright henry ya ka curious content te pi haban nang hi ma pi what ju tab ya ki jong ki wei hapo ka YouTube pi download na YouTube pi upload dia ha YouTube te lan pi dayu hangno kito ki music lan kito ki lan ka background lan ka video ka bala penan kam ki wei nai upload re na pi haban snap ide ka original la jong kenang ba ka YouTube mar ya apply na pi ka channel te ka YouTube kan approve automatic hapo arpusau kenta kan sa approve back mensuate kan simpor hadu si benai tam kenta henry menta tang hapo arab kenta kan saya tu ya pi kan sa amil ya pi ada ka YouTube jong ada ka YouTube kan sa approve kan sa pen ihang tu kan te mentangan pen saya pi kita ki video ki badai ki copyright menta lada video YouTube studio te pilaban pli ya YouTube studio la da pindon te sa install na Play Store te page nga tinggal ada ban install lupa ngala depan penonton lupa dengan supli bagi ni YouTube studio te enda pila pli YouTube studio page pin i kan ni kumne page ka channel jongaru mansua kala kamai pisah nrei meta kala dismonetize bangala kum bakla ba nga kum bakla nga tap ya kijong ki wei da kata kadau nga yo reuse content te nadu kata kapor hadu menta ngamju yuk kamai syu te menta lada pi klik nang ni konten te knang papin yo iya kita ki video ki badai ki copyright page hang ni ka video jonga ka page hang ni nau naka ni ka we ka baar klik hang tu pin yo i page ba hang ni la tho restriction copyright te lada ka pau kumne te kapan suk kenya pi ba pila ban remove no la ne delete no lada ya ki reuse content te kam ju ya tu re kumne mo ya ki reuse content te pi haban nang hi ya pi haban nang ken pila upload ya kino ki jaj video ki ba pinja safety kenare ba de ki jong pi te saya kita ken pila ban remove no la ne delete no lada de pi kena ka jong pi te pi bu ba yang to tang ba ngan ya tu ya pi page hang ne ka video de ka jonga henrei balai kum ne nga yo copyright de hoj ka video ka bangaring hi ka bangale hi henrei leng ba ka tu ka music la ne ka tu ka jingruai la ne ka tu ka background nga yo copyright de kum no ban penja no ya ka tu ka music knang ba kan du no kan ka copyright de menta pin nyen bidang ni copyright te menta pin klik hang ni review issue klik hang tu te menta klik hang tu te pin haban mut no ya kaneka
pihapan mood no yakaneka background nang makan jakno nai od re namar da od kan sa lengkot no ka video te pisu od no tang ya ketuka sau gen od no tang ya ketuka musik te penjak no tang ya ketuka musik penjak no tang aina ne mood te penjak no tang ya ketuka musik te ka video kan apa kan ya kuntu te lada kibru ki page kim yu asnyu shu ya ka sau te kishu yu itang ya ka video ka jingki joka te khnang ba pin like ya kaneka copyright claim te pin haban le kumta te nang ta sa isif te perlok tang kumta hi ngatharai pila asnyu thu lada pim siu thu te sa komen bangan sa jub bab yang pilan dengan sa pensai biang ka wei pat ka video te perlok tang kumta hi kuble sibun mo ya pi bar perlok di baju kerjaan yang anak kapor te perlok idon bat nga haman lah kapor ngan sa penti bat ngan san kaya pi kat ka jing la kat ka jing tip kat ka jing yak ding baju nga sa hapo ka YouTube te ho walang ngam padade ubri babit banang rei ngasu ikaya pi kat ka jing syam kat ka jing lap ka jongai te perlok tang kumtai kuble sibun ya pi bar perlok